Status the label weaver sing na tangai for the weaver ID card of the handloom mark lobby handloom products sing the handloom mark tech hapana sing a potok ni tak pangambagal na posted hen lagani haina Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited General Manager Administration TS Basantana Fondokre. Papa Minister of Textiles mi Makada Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited na sinduna Nilkoti Telaibar Ban Hatta Nimitra Manini Sumasatharpa State Handloom Expo Hardgar Mela 2025 lotion migi thorom amang si wangkai da leiba panthibi arket pangtok kiba thoronga bari laina na phongdok kibani Mela lotion ki thorom da Ministry of Textile ki porom pata leiba Weaver Service Center ki Technical Superintendent Rohit Gautam National Award ikanguzam medha yauna Mela sita saruk yakiba Weaver Artisan yauna Directorate amadi Corporation ki official amadi staff sina saruk yaki basantana makata na phongdorapda expo yawga ba Weaver singna Weaver ID card pai batangai fade usagi product aduda handloom gi tech yarga yolabadi handloom gi product aseng mani authentic oiba pothok ni haina customer da takadori bani pesan card amani Weaver ID card ani asi ama hek pai rabadi ministry na piba scheme apply to bai haike mela gi matanda paraduna lakadar ba mela singadi hanagi lottery system da mela fam na bakidama Weaver khan kitsana bi later roi Weaver singo oiba product committee semlaga screening torga khanglagadi hai na phongdokhi National Handloom Expo lady Delhi da koi December thara tawgadabni mayam sing Delhi gi thrang tongnanaba haidi sidi koi state da tawgan tungan bama Delhi da tawguna Delhi gi product sing je magi mapan da leiba customer sing gi kari apam pam leige haibasi khallaga sabiba horo handakti fajana review tawraga Weaver sina pudo rebsi kari no magi product sing je kari no haibado madu yawarga interview and tawrane ba lottery tawbasi kamai tawge lottery tawraga mi se phi sadabusu yawra mi phi khara puraga num chatpasu yawi madu natabada mi je asengba ma se jinen Weaver ni magi product si lei product si miyam si yondorni haibado madu khangalaga koi Handloom Expo gi koi committee ma semduna selection tawgani